Zolok sali santilhu Lishkholomi liqatzulbal chiruli kutana inashche Xtzolbal rikin likaru ak shnumek. Kwan likakreru li akshek ulmangchak ut li santilhu kwan choke renaklao inga takabanu ke hunsutak kuchik li akshbanu mangchak shbanak nakanaw chik chanru shole rake kui hanep kui lao inga nakakak kui rake hohaan. Chirish li atinak li kishbanu li apostol Pablo toharin rikin li katzolbal chak chiruli kutan ekwer rikin lishkut besinkil lishnimal lishrahom chirish lishk angel li qagwa Jesus rikin nebah kui li qasqitzin li nashchal kui shqek angelak shbanak naraknak chish hunilep terrabil chabil esilalain li apostol Pablo anak kwan na okchi ati nak chirish hun li naleb li akshqabijak chiruchak hun reheb li kutanain chirish eb li kibam bil Dios manak li koshlam bil Dios. Sali capítulo 10 relihu 1 de Corintios barkuina kataush como li katzolbal chiruli kutanain barkuina atinak chirish lishkyal bal shqe chan renakinkata kanak chishbeh abanan sali capítulo 11 ut versículo 1 reahkui lihua in 1 de Corintios naschechikamain amo makere quikin chan ho la inning am kwerik in li Christ. Yoon kwan li apostol Pablo nakchishunilik aru yosh chalbal shqesh banukil yo rilbal rikin li qagwa Jesus. Ala kwanto suqi kung kamukak rilbal li karush kulmang chak nakter rikin lishtenamit li qagwa Dios. Eb chaklak Israel renak takatawru chirish li lokoning kibam bil Dios pak bil Dios koshlam bil Dios hotanan nakoru chish kabayinkileb eb li anumain. Eb li ralash kaholak Israel keshbanu shningaleb rumak chan li santilhu chiruli qagwa Dios uttoshik chira minkili nashiqe 1 Corintios 10 versículo 7 mesh oken chishlo ninkil lechal koshlam bil Dios ho kwan ke banung chak sashyan ke baan kamatsi bambil salisantilhu e plitenamit ke chun lak chikwa ak chiukak ut chirishan ke kwa klik chishahok ut chimakok ani chishyo che atinak chirisheb eblach Israel naqayneb ne ke tawliman sali chiqichoch ut okrah reheb sali choch que chimbil reushban li qagwa Dios. Versículo 8 nashtiyahkui. Moko betak hokeshbanu hebaan ut ke kam o shibshkak al mil chiru hun kutan. Versículo 9. Miqatyal rish li qagwa chan. Ho kwan ke banunk sashtian hebaan ut ke sachek shbaneb li kanti. Qabiak li nashtiyake li versículo 10. Chimuko cho kwechok. Ho kwan ke banunk sashtian hebaan ut ke sachek shban laxachonel. Li apostol Pablo yojish khultikan ki lishkul mang chak nakhter rikin lishtenabit li qagwa Dios eblach Israel aran sali chiqichoj. Challenge sashtiklahik li capítulo 10 kwan na pali esil chirishain nakatimbok renaktakwil ut taqatawru sa hunkumonil. Arin li apostol Pablo yochi atinak chirish lishkul mang chak rikin eblach Israel. Na atinak akwi chirish li chokchan li nakamuk chiruheb khonakane bakui ke stok manak ke nume sa stili ka qipalaw li shnumike plitenamita in sa stili ka qipalaw li apostol Pablo yochish junta tankila in rikin li kubiha li nakakula nakwan sa shkabali qagwa Jesus ho li tsekem li kestsekachak ut li rukaeb li nashjunta etakwi rikin li loklak santa cena nakayere anakwan hun likwak, hun litsekang, sashkaba liqagwa Jesus. Sa hun chikliatin, li capítulo 10 chishkutbal nak eblah baba nela nakwan, yo ke bakwi chishkyu amingil ho tsakal li keshkyu amijak eblah Israel nakter. Ut ho kanak li apostol Pablo na siya nakinkarach na rak naktak ulik rak kujik hunsu takain ho li akshkul mangchak nakter. Usta usilam ileb, usta keshkul napali rosop tesiyomeb, shban li qagwa Dios eblitenamita inchan kahonak nige kulak chirush banunkil lima usilal chan. Abanan qabiak li nashe choqilao capítulo 10 versículo 6. Chishhunilaan kikulmang ho loklak etalil choqe renakinga qarahiru lingaus kamanak hebaan keshrahi chakru. Hukanak nashkultika kuchikhe li versículo 7.
mesh okeng chishlok oninkil, ho lishlok oninkil, eblikib ambil Dios. Ho likobetak yumbetak. Utli versículo 5 nashenak chishhuni la anjan inkana kulak chirule kagwa Dios. Made chokanak kwanat koskuitzin. Ashal sashche bal kauta kuinak ashal chip chakrulish na lebeb utli keshpanu eblitenamit Israel nakter kata kuirunak keshkeri beb chishpanunkil li ma usilal linkarash kulubeb mare chankoanak kwan abanan li apostol Pablo na shultika kenak eblak papa nila nakwan hunnak korik inepchak ebaan holi tohjo kepchichalak chuber ustanakanaw Hok ihalak chirish li chabil li karukish banu li kagwa Jesus sakakaba nashik li kachol chirish li ma usilal. Utho kanak nashcheji kamain sali versículo 12. Kuanko sali capítulo 10. Ho kan utan chan li nashkoshla nakkaw shaksho chiri lakri mit anek. Karujo chirahbal shkiabali apostol Pablo rikinain nakkuanke chan li kuanke baran sali igles inkan li keshkere tal nakkuanke bakwi sali shiwa-shiwain. Sa shole baan nak maka chik chiruheb li anek shpanunkil li ma usilal holi keshpanuchak li tenamit Israel. Li patsama nakwan haan matoh kuanko kwid la o sa shiw-shiw ho kanat kwaskwidin kuanko sa shiw-shiw nasche sali versículo 13 utinka teshkanap chi alek chan hoinka truk te kuy rikin li alek li Dios tishkeh kwi ere chanru te kuy renak ustesh elk li ashok kahkui li kagwa Jesus naruan chikyoke kui la o kwan korigin mane kwan hunak lik aruling anakatru chishkana mankila nakwan koshla nakwan chan ruta truk chishkana mankil naw nakahkui li kagwa Dios kwan shkwankil chishkashbalish kwankilal lima usahkwing li Dios chosob desin kagwe nagatkui peni sa hon chikle kagahil